Van noi gam tina kuki cha te ho zo se na bon chaw vin hla pha phalha November ni sim som le thum Thursday ni khuin zong ni hla thu so ngai ki du hi te thu so ngai taw hi te Pangal pasal mi som thum le ni ho chu gari neo bike som le gu ba ki po vin ukrul district sunga mowa song ku kef khat ve a che hiu vin Imphal zona hong kinung le lamo zanhla ni dan sagi vel chun Shangkai kuki khusunga Boina semu vin Khomi khat gari neu vin atang vin hi baiga ata pau cho gangle gangin community health center CHC saikula an puludu vin saikula kunin senapati munaum private hospital khada refer an bolvin hi Pangal bike tol ho gari neu wa khomi khat an atang ho chunga khomi hon khutla dinga gut wang chun hausa upahon an zada ji uchun Pangal hot cho an limsa po vin ahila chuchi Pangal hol a mi khat Imphal is rupa cheng altafu sen kitipa chun chumuna chun akeng an kisu boin Imphal ko pisungam Zenims hospital muna akeng an tompi uvina hi Pangal bike riders so pasal mi som thumle ni hol a mi ko vel cho Shangkai khusunga kinga pawwa khusunga eulewwa agari hawzong agin sit thei chana agin sit sa jiu chun khumi hon ipithu ham tin agada ado vin hi le ki boilo khaw hidanin zong ki seye vainungin litan police station muna khumi hole Pangal bike tol hon ki chamna semu vin Shangkai village authority chairman panjong litan police station chana a khumi ho aga thon pi hidanin zong ki seye Shangkai khomi golhang phabep to Pangal pasal bike tol ho aki boina wachun bike khaleni zone sit lo hidanin zong ki seye litan police station muna police on chamna sim nung chun litan police sole army hon chuchi Pangal pasal mi ko ho cho skora bolovian dam selin aga tha do taw vin hi Pangal pasal bike tol ho biker soto Shangkai khusunga khusungol hang phabe paki boinau cho zalenam thu hipon bike tol ho achon walji uwa Sudabang thilsu chuan a hlung hi tin Shangkai Youth Club President Hegin Haukim in su thingna hin bolin hi Hegin in press om sanga seina chun Pangal bike tol ho biker so mi som thumle ni vel cho Shangkai khusunga kingaw vin nidan khatle ke sung tobang om denu vin euleu vin atoi met mudu vin khumi ho chu subui le jing vin hi le chupha chun khusunga upalang ho ga siu vin Tibecha khusunga kona podo na ding vin thu ga piu vin hi le khusung upa ho chu kilom lo te in hin dot budu vetin chuchi youth club president pa chun phongdo in hi Shangkai youth club ho zong chuchi Pangal biker ho hinga chun ga chiu vin hi le chuchi Pangal biker ho bike tol ho chu akho si che che vin agari ho chu mel se te na gin sau vin chupa chun khumi hon chuchi bike tol ho chuchi Pangal pasal ho chu hongai sa na ding chun lamlin na tingu vin hi le Pangal bike tol hola a Pangal pasal khat chun village authority member khat haupu ki tikum somni legu velmi khat chu gari neu bike in a phujing in hi le haupu ku ki chu hata na ki to khalo hi tin zong youth club president pan phongdo in hi Pangal bike tol ho Pangal biker son kuki te khusunga khomi ho chona chuchan ge apan ala uwa khomi khat baiga ata athu hitan aki tong kha haupu ki zen na dinga sumle pai chung chang thu ho aki ho na nei ham het hipon village authority member haupu ku ki chu atong kha pa baiga an phuthu pa chuchi Pangal pasal pa chun a zen ding ham a hi lo le aki tong kha haupu ama hole ama ho ki zen diu ham ti ho ki se te thu sin het hinai pui BJP Party National Secretary Bill Santos to BJP Norwich in charge Sambit Patrain November ni sim somle thum tu ni khutsun sungpi gam kai ga phalhonin tuibong khopia mini secretary muna kuki BJP mle hoto meeting an nei vinehi chule tuibong khopia relief camp vilna zonga nei thlonin IDP ho hinga relief thil ho hopi na zonga nei thlonin hi tuibong khopia mini secretary muna kuki mle hoto meeting ane na wa athu sei ho agenda head hipon popular government sim do ning chungchang thu ho sei ding ucho mi pi hon agin mo pi penu a hi popular government sim do ninga ki gon tup na le ong thong ding sang ni le som ni le sagi assembly election adinga ki gon tup na nei chi na ding vien
BJP National General Secretary Bill Santosin Meilhei BJP mle hon het sa hitan kuki mle hozong chutia chu het sa kit tedinga ginmo hi Union Minister of State Ministry of Road Transport and Highways Azaitam Tain Pherzol District Agapain Pherzol Muna Deputy Commissioner Manom Singto Emleg Ngur Sanglur Sanatetsule NHIDCL Officer Son Analamtu Vinahi Minister of State Azaitam Tain Parbung Khusonga Community Health Center State Civil na Zonganeyen Pherzol District Headquarter Muna Review Meeting Analamka Inahi Development Scheme Ho Adia PMGSY Sule PMFME Sule Local Project Chung Chang Thu Ho na Seikho Movinahi Ministry of Road Transport and Highways so Mopuna Nuya Imphal Akipat Moirang Chan Tedim Road so 4-lane bol na dinga to gun so Akichai to bang hitai tin phongda uvin Sule Imphal Zirbam Lampi so Financial year 2025-26 sunga hoita asim do hiding hitai tin zong phongda uvin hi Manpur State sunga dinga highway project tha agun hawla chuan Sisipura pat tipai mukchan National Highway project zong apangin Sule kilometer zaguble somngali ke da saw India le Myanmar gamgi a border road project zong susitogun hola apang hidanin zong ki seye ahin la project atha hola chun kangwi songpi sule songpi chandil tingnopal ki komtu na ding kukite highway howang anapang hi la ye financial year 2025-26 sunga Manpur State sunga National Highway chaido tedinga good hola chun Sisipura pat tui vai chan National Highway 102B zong pangin Highway adang si cho milaw ho chenagam sung zinga umhi Kangpopi District sunga Security Force on Jani November ni sim somle ni khuchun Kanilei agoma ekar som ngali gu bagawat tha piu vinahi thonglang akut pa to sunglung mola kanilei ki bol hole Kangchu Police Station hupsung Olmun khusunga kanilei ki bol hocho Security Force on agawat tha piu hidanin police on phongdo vinahi Security Force on kanilei a lobu somle ko hal hau vin asusiu vin sule lobu a harbek som to sibek ku chu an susiat piu vin an thethang piu vinahi Palha November ni sim somle thum Thursday tu jingka lam chun Delhi khopi song kisan garaum nunga nem nei hat haukip kum som ni leni cho am namuna chun an mulim ta na hi ama hi tuibong zayon venga chengpu sei khopa haukip chanu hin Delhi a khusa hi ama nu thilong hi Delhi khopia welfare lamkai hole hingle kom hon aboi piu vin postmortem examination ki bolding Postmortem examination ki bolding hidanin zong ki seyin postmortem examination ki bol citing le ama nu athina azi ke chin bebding hidanin zong ki seye postmortem examination ki citing le in lama hin podo ding hidanin zong ki seye Pakistan ruling party hon asom ni le sagi ve chan na dingin Pakistan dan pi constitution amendment an boluvin Sudokilon chun Field Marshal hina an PO asim munir cho aid ko hlumke ya Field Marshal hiding hitan thanei na lingset anei ding hitan ama sanga thanei zo sipai lubu ahin kum kho a koi maum thelo ding hitai Pakistan ruling party hon Chief of Defence Force CDF asim do tawvin suchipan mun cho Field Marshal asim munir kitipan aluding hitai Pakistan government in bill apodo hola chun Pakistan gam sunga Federal Constitutional Court FCC khat jong asim do ding hitan chuchi Federal Constitutional Court cho Pakistan Supreme Court sanga jong thanei zo hiding hitan anop no buwa kisim theiding utina hitan chuti hizi chun Pakistan gam sung cho military rule to thakhat set hung hiding hitai tin thuso mi hon phongdo vinahi chuchi Federal Constitutional Court FCC kiti asim do thau chun ke sum constitution lampang military lampang le national security lampanga ke so chunga thanei na anei ding hitan Supreme Court chu amin mai maya ding hitan Supreme Court in armed force hole
National Defense lampanga thani nei masa nei loading o hitai thuso isan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha